Twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Max One TV, tugiye kubagezaho amwe mu mastori akomeye cyane, amwe mu makuru. Tugiye kuvuga nyine ku kijyanye n'ingabo z'u Rwanda, ubudahangarwa bw'igisirikare cy'u Rwanda. Igisirikare cy'u Rwanda ushobora kuba wowe usanzwe wumva ngo igisirikare cy'u Rwanda, ariko igisirikare cy'u Rwanda aka kanya fata yuko kiri ku rutonde rw'ibisirikare cyangwa kuri gisirikare kiri ku rwego rw'isi. Abasirikare b'u Rwanda bazwiho gukora ibintu biri professional. Igisirikare cy'u Rwanda kigizwe n'inkumi n'abasore bakiri bato ndetse n'inzobere zirimo zikorana n'abo bato. Abo bato nari nkubwiye ntago bifasha gutekereza. Inkumi n'abasore bakiri bato babangutse mu mibare n'imitekerereze, ariko hari abandi babafasha kwiga ibyo bagiye kugeraho cyangwa bagiye gukora. Ingabo z'u Rwanda zizwiho kuba ahantu hose zageze, igikorwa cyari cyo cyose zabaga zigiyemo zagikoraga neza kandi zigasohoza ubutumwa nk'uko zabaga zabutumwe. Niba ari ukugarura amahoro mu gihugu runaka, babikora nta kabuza kandi mu gihe gito. Ntabwo bitegerejwe ngo bazahabye imyaka 20 cyangwa 30. Ntawamenya nayo ishobora kugera, kuko ari ukugarura amahoro. Ubundi umuntu agarura amahoro aho yabuze, ariko ahabura yari ahari. Ibyo nibyo nabyo turi kwibaza. Dufashe urugero twareba nko mu gihugu duturanye cya Kongo. Kongo ni igihugu gikize cyane. Kuba kidafite amahoro ya 85%, kuko kugeza uyu munsi none niko ibyegeranyo bivuga ko muri Kongo nibura ku munsi hapfa abaturage batari hasi ya 3. Urumva ko icyo gihugu kiba kidafite umutekano. Nibura ngahibaze ku munsi fata abaturage 3 ku munsi bapfe, ukube n'iminsi 30, none uhita ukuba n'umwaka, kuba n'imyaka 5. Igihugu cya Kongo nubwo wenda nari nkivuze ntago ari cyo navuga ko ari cyo kidafite umutekano, ariko nacyo kiri mu bidafite umutekano. Uyu munsi wa none u Rwanda ruri mu bihugu bikomeye cyane ku isi byizewe ku mutekano. Urugero, tekereza ikigiye kuba ejo bundi mu kwa gatandatu muri uyu mwaka wa 2022. Muri uku kwezi kwa gatandatu hagiye kubera inama bita Cogama. Iyo nama bita Cogama ni y'ibihugu biba bihuriye ku rurimi rumwe, bavuga ururimi rw'icyongereza. Hazazamo abantu benshi ku isi bakomeye. Impamvu ni iyihe bahise mu Rwanda? Nawe yibaze. Ese nubyibaza igisubizo kiravamo ni ikihe? Ni yego, umutekano mu Rwanda. U Rwanda ruzwiho kuba rufite abasirikare batozwa neza kandi bakumva. Ni ukuvuga ngo ni intyoza mu kinyarwanda cyumvikana. Ingabo z'u Rwanda zagiye zibungabunga amahoro ahantu henshi ku isi hatandukanye. Zatangiye kumenyekana mu mwaka wa 2006 nibwo ibendera ry'u Rwanda ryazamuye muri UN, mu muryango w'abibumbye ku isi. Ingabo z'u Rwanda muri 2006 hari ikibazo cyo kuba isi ifite umutekano muke mu bihugu byinshi bitandukanye, bitewe n'amakudeta yari amaze igihe abera mu bihugu byinshi bitandukanye bya Afurika. Icyo gihe harimo nk'ibihugu wasanga nk'umujenerali yakoze kudeta ariko akananirwa gusubiza igihugu ku murongo. Agakora kudeta agakuraho perezida wari uriho cyangwa generali wari ukiyoboye cyangwa minisitiri, ariko gusubiza ibintu ku murongo ntabishobore. Ugasanga n'umubare w'abasirikare afite runaka bamuri inyuma nabo ubwabo ntibahagije kuba bamufasha gusubiza umutekano ku murongo. Gukuraho umuntu wari uri ku butegetsi ni kimwe, no kumenya ibyo ubwira rubanda ni ikindi, no gusubiza umutekano ku murongo ni ikindi. Ibyo bintu rero ingabo z'u Rwanda zibizi neza kuko zabinyuzemo. Mu mwaka wa 1994 ingabo z'u Rwanda zahuye n'ikizami kitoroshye ariko kuko zisanze ziri mu rugamba rwo kubohoza igihugu, kandi icyo gihugu ziri kubohoza ni igihugu cyabo, ariko harimo ikibazo cy'amoko. Buri ikibazo cy'amoko ni ikintu udashobora guhangana nacyo. Ni nko kumva ngo umuntu ahangana n'imyuka mibi. Ni ikintu kiba kitagaragara.
ntumenya ngo uyu muntu ni bwoko ki, ese ubwoko bwe hari n'ubwo bwoko ataburimo ariko yarahindutse undi muntu barabita abahezanguni. Icyo gihe ingabo z'u Rwanda mu mwaka w'1994 zisanze ziri muri urwo rugamba rwo gutandukanya abantu babiri ndetse batatu bari bananiwe kumvikana ku bwoko bwabo. Ubwoko nta bundi ni jenoside yakorewe. Icyo gihe mu mwaka w'1994 ingabo z'u Rwanda icyo zakoze zagiye hagati zihosha jenoside yari iri gukorerwa abatutsi kuko n'ubwoko bwari bwibasiwe. Iyo jenoside yakorerwaga abatutsi nta bindi bihugu byagomba kuyihagarika kuko ingabo zari ziri mu Rwanda zari zarigendeye, zari zishinzwe umutekano mu Rwanda. Icyari gisigaye ni ukuba umunyarwanda yaragombaga gutema undi kugeza igihe igihugu gisigariyemo ubusa cyangwa mu kimwe ubwoko bw'abatutsi bugacika burundu. Icyo gihe ingabo z'u Rwanda ko zari zifite experience mu bijyanye n'intambara, zari zararwanye mu bihugu byinshi bitandukanye zihura n'ibibazo nk'ibyo, zaraje zigeze mu Rwanda amahoro arahinda arataha mu rwatubyaye. Icyo gihe urumva ko haciyemo ikijyanye n'ishyamirana hagati y'amoko. Ingabo z'u Rwanda zimaze gusubiza ibintu ku murongo mu mwaka w'2006 nibwo zatangiye kwiyambazwa ku rwego rw'isi. Zagiye muri Central Africa, si Central Africa gusa, zagiye muri Sudani ibintu zibisubiza ku murongo. Muri Central Africa perezida waho bari bafite ikibazo cyo gushyamirana n'undi neza n'igisa n'icyabaye mu Rwanda, ariko cyo cyari gishingiye ku madini, aho abakristu biraye mu baturage bari mu bwoko bw'abayisilamu. Ntago ari ubwoko, uvuga ngo bari mu idini rya Kisilamu, babiraramo abakristu bica abasilamu ku kigero kiri hejuru. Isi bibonye icyo gihe hari Umurusiya, Umufaransa, ariko icyo kibazo kuko batakizi bo bamenyereye intambara ziraza kombata. Hari umusirikare aba ari ku gasozi akarasana na mugenzi we, hahandi nyine icyo bita kombata nyine ni ukuba urasana n'umuntu murebana amaso ku maso ukamenya ngo uyu ni umwanzi, uyu ni umwanzi. Bageze muri Central Africa Abarusiya ntibagombaga gushobora iyo ntambara kuko ntayo bari bazi. UN yongeye gutekereza u Rwanda. Wibuke muri 2006 bari bavuye muri 2006 bari bamaze kuva hehe muri Sudani. Muri Sudani ntago bavuye burundu kuko n'uyu munsi none haracyabarizwa abasirikare b'u Rwanda mu gihe bamwe mu basirikare b'Abanyamerika bamaze gucyurwa. Icyo gihe muri 2006 ingabo z'u Rwanda zigeze muri Sudani zashubije ibintu ku murongo mu duce tw'umwe na tumwe ingabo zari ziyoboye z'u Rwanda. Muri 2017 gutyo n'8 2018 nibwo Central Africa havutse ikibazo nanone neza gisa cyane n'icy'u Rwanda. Hiyambajwe ingabo z'u Rwanda zagombaga kuhaseruka, zaragiye ibintu zibisubiza ku murongo nubwo hataguyemo abatari bake ingabo z'u Rwanda, ariko ntago byababujije gukomeza ngo bakomeze imbere bagarure umutekano bari batumwe. Bo banze kwirebaho ngo ingabo zacu ziri kuhashira ngo reka tuzipakire indege twitahire. Ntago ariko byagenze. Icyo gihe barahagaze bararwana, bahagarara nk'abagabo. Ingabo z'u Rwanda zagaruye amahoro muri Central Africa kugeza n'uyu munsi wa none, ni nazo zicungira umutekano mukuru w'igihugu. Ingabo z'u Rwanda zizwiho discipline idasanzwe kuko kugeza uyu munsi wa none nta ngabo z'u Rwanda aho ziri hose ku isi ziraripotingwa yuko hari abantu runaka zahohoteye cyangwa ngo zifate ku ngufu. Ni ukuvuga ngo abana, abagore cyangwa n'abandi bantu. Zizwiho discipline kuko ni professional nk'uko natangiye mbikubwira. Ingabo z'u Rwanda zicunga umutekano haba mu Rwanda cyangwa hirya no hino ku isi. Ejo bundi mu nama ya Cogama hari ikidasanzwe kizaba. Ni ukuvuga ngo hazaba harimo no kuba hari imidari runaka izahabwa bimwe mu bihugu bifite uburyo byubatse iterambere ryabyo. Mpamya ko u Rwanda ku kijyanye n'umutekano uwo mudari kigomba guhita kiwutsindira, kuko Cogama igomba kubera mu Rwanda byarakonfirimye.
wowe ukunda amakuru nk'aya ngaya cyangwa ukunda ibiganiro nk'ibi ngibi ndetse n'ibindi bitandukanye, kanda subscribe hano kuri Max One TV. Turakomeza tukugezaho amakuru atandukanye yerekeranye ndetse afite n'aho ahuriye n'ibi ngibi bijyanye n'ibya gisirikare. Ingabo z'u Rwanda nazikubwira umunsi ukira, kuko ingabo z'u Rwanda zifite ubudasa budafite aho buhuriye n'ikindi gisirikare cyose waba uzi ku isi, kuko kigorwa n'ibintu bito cyane kurusha uko gitanga ibisubizo byinshi cyane. Kizwiho kuba gitsimbarara kandi intego yacyo kikayigeraho kandi mu gihe gitoya nta bintu byinshi kihatakarije, kikabikora neza bwa kinyamwuga. Abasirikare b'u Rwanda bazwiho gukora mu matsinda make cyane. Ntago bo bavuga ngo niba tugiye ahantu turagenda turi miliyoni cyangwa ibihumbi runaka by'abasirikare. Ahantu henshi ingabo z'u Rwanda zagiye zijya, ahantu bagiye ari benshi cyane, bagiye ari abasirikare 3,000, kandi nabwo bagezeyo bigabuyemo amatsinda, bigaburamo amatsinda, bagenda ari abasirikare 600. Nabo bageze n'ubundi ahandi bigaburamo amatsinda, bahinduka abasirikare 80. Bamaze kwigaburamo ayo matsinda, ibyo bakora byose birinda kuba hari ukuntu baba benshi kugira ngo batamenyana, kandi koko umwanzi icyo gihe aragutsinda, kuko muhinduka uruvunganzoka mukayoberwa ngo haduyi ninde, kuko ntimwamenyana. Ariko iyo bigabuyemo amatsinda makeya, uvuga ngo bakaba bake cyane, baramenya ngo kanaka n'uyu na runaka n'uyu, kuko usanga baba baziranye neza nta kabuza. Kanda subscribe hano, nta handi hantu wakora story nk'izi uretse kuri Max One TV. Turabakunda kandi nakagaruka. Usangize na bagenzi wawe ibiganiro nk'ibi ngibi byiza utakura ahandi uretse kuri Max One TV. Urukundo mutwereka natwe nitwo ruduha motivasiyo kugira ngo dukomeze dukore inkuru nziza nk'izi ngizi zifite ahantu bishingiye n'ubuzima bwacu tubayemo bwa buri munsi, ndetse tukibanda no ku muco wacu tudatatira igihango cy'ibyo twagezeho.